Оптика келіп қалдық. Туғандар, ассаламу алейкум. Мақсат ака звонок қылып шақырды, болады. Келіп сүмкан, бір келіп кетші. Жаңа модельдерді алып келіп қойдым дейді. Москвада бір еле қырғыз бар, оптика іштеткен. Зренияға очки керек болса, келсеңер болады, мен мынаны тұр өзім жасатқамын. Өзіңер жасап бер десеңер, мынаны маға жасап берген өзі таңдапчы. Женскийге мынандай оправалар келіп қалып тұр. Түрлері бар екен. Жаңа модельдер, айымдар, аялыңарға алдырам десеңер, алып берем десеңер, пожалуйста. Таңдап мынау полный жаңа екен. Ана водительдерге болот мынаны акция қылып берейін дейді. Мұндай насаткалар менен, магниті менен. Түндесі, нарқы сарын қадайсыңар ошондай. Ана мұнын дағы женский келіп қалдыр, мынау айымдарға екен. Бұл дағы магниттерін жауыштырып қойсаңар болады. Мынандайлары бар екен, мұндай түрі келіп қалып тұр. Анан кішіне модныйрақ дей тұрған болсаңар, мынандай бар екен. Қарағач. Бұларда жаң келіп тұрей. Сонын екен. Түндесі антифарный. Мұны қадап аласыңар. Күндізі зрениялық екен. Ешкім білбейді. Мұнаны қадап аласыңар. Түшті. Кешір қоланан аламын. Ошол женский, мужской, детский балдарыңарға дағы келсеңер болады, қалаған светіңерді мынаны тұрып өзді бойып жасап береді. Өзінің аппараты бар бұл жағында. Башқа жерге барсаңар бір жұмада бүтөт дейді. Бұл жерде Мақсат аканың өзінің аппараты бар. Отырып тұрсаңар 15-20 минутта жасап береді. Көз зрениясын текшереді. Келіп кимдики минус, плюс текшеріп кетсеңер болу береді. Білсеңер болу береді. Бұл жақта үшін теп билеп. Короче, бардығы бар да. Очкинин зренияға болса түрі бар. Телефон номері қойдым. Домодедово метрода 2-ші фықтан шығып келе бересіңер. Машинаменен келсеңер, бұл жақта мебель деген бар. Ошол жерге машина қойсаңар, бесплатный парковка. Келіп очки сатып кетсеңер болады. Мақсатқа ошол жерде силер күтіп алат. Наке. Оптика Мақсат. Яндекстің офисіне келіп отырмыз. Парковый самозанят болгону. Так. Қайсыны Мақсат келеміз енді? 768 дейді. Так. 768. İki saat besbahlı oldu. Bardığında bir ele kodda öseyerek ha. Bir kıl demenin bir veseyerek. Tak, park ve samanzanç olavuz dedik. Beles parkka. Girip çıkayın anangin aytıp verem. Ne olat eken ha? Ben negizi park ve samanzançıдағы самозанятыйдағы болғанмын. Белес парк менен қосылып іштейін деп. Соға келдім. Saat 10'ga запись болғанмын. Saat қанша болды? 9:30. 9'dan 31. Жарым saat күтіп тұрмыз әме. Парк ve самозанят болып шығайыншы. Сіздер дағы Белес паркқа қосылып іштейін десеңер. Іштесеңер болады. Бүгін Белес парк мен іштейіз. Көптен бері видео тартылы екенбіз. Почти 2 ай болып қалды. 2 ай болды. Шо? Кечегеде немеге шықтым. Линияға шығып 2 заказ алсам бірінші жол таксиге шыққандаймын ғой. Сүрдеймін ғой. Клиенттер шықса тоға қылдым. Өзімше мүнтеп айдап, 8 айдап, клиенттер шығып түссе башқача болып, 2 клиент таштағаннан өзіме келдім. Бүгін ешқандай болады. Чоға көрөз, жаңбыр сонун болып жауып атат. Бүгін күнге понедельник бұйырса. Жарым saat күтіп тұрайлы. Өтіп шықтық. Сәкен. Saat 11:30 болды да. Жаңа 9:30 эле ғой. 2 saat жоғалып мына. 1,5 saatта шықтым. Себеп не болды? Нарақланч. Фотоконтроль өтіш керек екен да. Мен Белеске улап қойған фотоконтроль өткен жоқпын да. Жөніне келіп алыппын. Даже регистрация менікі электронный болчу, қағазға шығарған мәселем. Қағазын шығарып кел дейді. Маған ұқсап білбегендер болса, регистрациялар электронный болса шығарып алғыла қағазғачы. Ана фотоконтрольден өтшіңер керек екен. Праваны, паспортты, машинаны. Кирсем фотоконтроль өт дейді. Паспорттар тартып келсем машинаны өтпейсің дейді ғой. Машинаны өттім қайра шығып. Şimdi vaxt ötüp ketdi. Anam ulap berdi, 1 saat, yarım saat dedi oxşaydı, işe çıksam olur dedi. Хорошо dedim. Сразу işe çıkabız hazır. 12'lerde başlasam gerek. Camur javatıp приложение gireyince koeffisient kuyup atsa gerek. Белес парк меште isteyenler. Numerini koyup koydum.
Белеске уланып чыктым. Парктын проценти 1%. Акчадан проблема жок, чече бересиңер. Ошол. Кеттик анда. Пожалуйста. Спасибо. Все добро. До свидания. 19 минутта алып келдим. Канча болду? 570 кач. Экинчи заказ. Мен видео тартпай жүрө берип унутуп калам, тоо калдым. Кечеде да ролик тартпай жүрө берипчи. Сүйлөгөндү унутуп калдым. Сүйлөсөм окшошпойт го эле. Тилдерим айланбайт. Зорго үйрөнбөдүм сүйлөгөндө. Эме кыла берипмин. Заказ таштап кетип калыпмын. Экинчи заказга жеткенде бүгүн ролик тарттым го. Тартышым керек эле атап коем. Экинчи заказ. Азыр мына жерге келип калдык. Капа болбойсуңар эми. Ачка келгенде өткөндө айттым го. Тамашалапчы. Роликтерде кичине 1-2-3 реклама болуп калат. Эми биздин иш ушул болуп калбады эми. Основной иш эле ушул болуп калды. Мына жерде bir жерге bir реклама тартып чыга алалы. Анан дальше улантабыз. Иш арасында эми жарым саат, 1 саатка кирип тартып чыга алсак, анан дальше ишти уланта беребиз да. Кимге керек болсо, мисалы реклама кетип атат, ошол парк, нарак, берак кимге керек болсо, жаман көрбөйбүз туугандар. Бул эми иш, реклама, кимге ошол кызмат керек болсо, пайдалансаңар болот. Болоттон алдым депчи. Скриншот кылып алгыла. Эртең кереги тийип калышы мүмкүн. Bir күн эмес, bir күн. Ошол эле стоматолог, ошол эле чехол керекпи, таксопаркпы, устаканабы кереги тийип калат. Скриншот кылып койгула. Силерге пайдалуу нерсе көрсөтөмүн. Азыр дагы алдыда көрсөтөмүн. Мен өзүм эле акаларым чыгарып туруп программа. Ошол программа боюнча айтып берем, да. Өтө пайдалуу программа. Бири-бирибизди колдош керек. Силер колдоп тура бергиле, жакшы видеолор чыгарып турабыз буюрса. Мына достор, силерге айтып аткан программа Избук деп чыгат. Сүрөтүнү коюп койдум. Муну көчүрүп алсаңар болот. Play Market'ten дагы, App Store'дан дагы көчүрсөңөр болот. Англис тилинде жазасаңар Избук деп. Бул кадимкидей эле мына Авито бар. Көбү бардыгы Авитого кирет. Авито сыяктуу эле. Автосервис иштетесизби? Квартира бересизби? Комната бересизби? Койка места керекпи? Бардыгыны жүктөсөңөр болот. Биринчиден акысыз туугандар, абсолютно бекер. Кааласаңар киргизип койгула автосервис, машина сатам десеңер дагы ошол жерде өзүнүн түрлөрү бар. Мен экран записти басып коеюн. Силерге көрсөтөм. Бул жакта видеосу турат. Өзүңөр дагы көрсөңөр боло берет туугандар. Так, Избук деп кирсеңер ушинтип кирет. Мынакей. Экранда турат. Кисар жасайбыз дейт, домашний торттор дейт, автосервис, запчас дейт, авиабилет, машина сатылат, чач дейт. Не продукты болсо бардыгын сатсаңар болот. Мына торт жасагандар турат, авиабилет сатам дегендер. Анан машина сатам дегендерге айтып кетейин, толук жазгыла, машиналар тезирээк сатылат. Кыска жазбайчы. Машинанын жылы канча, объем канча, болушу канчага бересиңер, свети кандай, ДТПсы барбы, жокпу, ограничение барбы, жокпу, полный жазгыла, тарс кетет. Бири-бирибизди колдойлу. Өзүбүздүн эле мен тааныш акаларым чыгарган муну. Азырынча бекер, пока бекер болот, 1-2 жылчы. Бири-бирибизди колдоп, ушундай киргизип турсаңар боло берет. Эти что, телефон номерин коюп койдум, поддержканын, ага жазсаңар болот. Как Авито эле, Избук. Колдоно беребиз туугандар. О, набратты ким таанıyt? О, набратты көрүп атасыңарбы? Ой, машинанын жаңы чыгарыптыр. Салам алейкум. Жанат братан дагы рекламага келип калыптыр. По пути немеге келип калдык. Дубинская издрайвкачы. Реклама кылып берели деп эле хорошо деп келип тартып чыктык. Жарым саат 45 мүнөт убакыт кетти окшойт. 1 саат убакыт кетип калды. Эмне болду? Кайра ишке эми? Кеттик деше. Заказ алып койдум сразу эле. Жаныма 1 мүнөт дейт. Кеттик. Алло. Валейкум ассалам. Она положи покажешь? Да, как оставить? Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Пробка өлүп атат, Ишенip көргүлө. 25 мүнөттө көрсөткөн. 49 мүнөттө келдим.
да элестетик эле. Акчасын уксаңар айтып берейин деп калдым, жүрөгүм өрүшөт. 528. Пробка 5 балл дейт. Садовойго чыктым, такалдым. Поддержкадан смс келди. Чоготам жигер, канча промокод бересиң? Приоритетке берсең ама яман кылам да. Приоритетке берди. 5 саат. 6га көрсө көтөрөт экен. Приоритет мага эмне кереги бар дейм да. Тамамладым да ушу. Онон көрө 3 саат промокод. Бир маза кыл иштеп алайын. Өтүңөжө. Так, Люберцага заказ алып келдим. Мен түшүнбөйм да ушу. Заказ жабып койдум да ушечи. Бала бул жактан түштү. Кыз отурат деп көгөрүпчү мынантип эле. Түшкөтө бербей дейм де, туга калдым. Ол бала түштү, айланды, анан мен эмне түшпөйт деп койдум, карап койсом дагы эле отурат го. Мынтип коюп. Түшүп кете берем, оны күтпөй романтика болбой. Түшүнбөйм, яман көп болот ушундай. Силерде дагы болбойбу? Менде яман көп болот да, оны түшө бер деп. Багандай центрде туруп каласың, ошондо дагы күтүп турат да, артыңа машина күтүп турат. Люберцадан кетиш керек эми, пробкадагы эзип атат. 8 балл пробка дейт. Ушуна чапай ичип, нарак-барак кылча 1 саат, 2 саат эптеп алдап турайлы, саат 7 болуп калды. 8-9 анан ишке чыгабыз. Канча болду? 7ден 16 мүнөт өттүр. Чапай ичип 9дарда чыгайын эми, центр жак айдап, Секин заказ жок эле дешке. Бияктан заказ бербейт азыр. Дагы достор, стоматолог керек болсочу 24 саат иштейт. Эгерде башка жумушта күндүз иштеп, түнү тиш оңдотуш керек болсо, номерин коюп койдум. Бекболотко айрылсаңар, түнкүгө запись болуп калсаңар, сөзсүз түрдөчү. Түнү болсо да, кайсы убакта болсо дагы тишиңерди оңдоп берген жардам берет. Беларусь метро тарапта номерине жазып же сохранить кылсаңар, кийин дагы кереги тийип калат. Кеттик дальше. Все добро. Ох, секин жапчы. 33 минутада. 1086-да. Так, бабушкина метро жак келип калыпбыз. Кайсын жокко, кичине туруп турайлычы. Туалмай, бүгүн иштей албай койдум, ичеле. Башкалар иштеп атат. Президенттер келиптир да Москвага. Ошого пробка экен. Кандай иштеп атасыңар, Ночко өтөт окшойбуз, чото. Күндүзү пробка жаман кылдат го. Яман кылды эми пробка дейт го. Бахмечкеси өткөн. Бахлашып кетейинчи. Все добро. До свидания. Секин жапчы, мон каты жок болчу. 22 минутада. Акыркы заказ. 806 рубльга. Иш бүтті. Başta 12 saat иштеп коюпмун. 11ден 50 мүнөт өттү. Чарчап каласың, Анча деле иштебейсиң, чарчап каласың, туга калдым. Канчада чыктым? 11:30да чыксам, жарым саат эмес 45 мүнөттө аккаунт ачылды. Аккаунт скоро будет готово деп тура берди, бир 45 мүнөт ачты окшойт. Жана парковыйга улангандан кийинчи. Секин барып эс алайлы эми, канча пробег жүрүп койдук. 270 км жүрүп коюпмун го. Көп жүрүп коюпмун. Почти 12 саат. Бүгүнкү видео ушундай болду туугандар. Анан кийин мына номер коюп койдум да. Ким комфорт плюс култанып калган болсо, же биринчи жолу тест өтүп албай аткан болсоңор видеончурдан жазсаңар WhatsAppка өзүм ачып беремин. Детскийди дагы телефон тесттен өтүп беребиз. Анан экономго дагы конфликт болуп клиент менен курс сурап калат, 3 попытка берет. Хотя бир попытка калтырып коела, өтө көп адам жазып атат. Şu kurs boyunçaç. Üçünü teң өзүңөр өтөсүңөр, өтө албай калсаңар бир жумага колтонасыңар. Качабы экөөнү өтүп бирөөнү калтырып койсоңор өтүп беребиз. Өзүм номерим. Ошол кызмат болсо бизге ошол жаза бересиңер. Кийинки видеолордун жолу канчанда? Assalomu alaykum, tinch болгула.